Karbi Longri Abirta kelang rapet doa narar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilithari jirkamsa. Non birta thepi lang ponik sinang. Karbi ang long lekat jor inut somi soya nanda pan ke sodak pan akang sai pibek nang si pusi dhonsuri APL si tumpen sodak pan ke hangpong. CM Dr. Tram Rong Hang Adideng pen langper MEC konstitusi ang kang along kacing thura saimu kedeng pon. As council ang nang BJP tum kachari bom atum ki kilogram dana puka phria join agency khiruni PGR visa along lelong thali ha hiret pusi dhonsuri APLCC tum pen arbok pon. Dhonsuri VDC sang pini so terang pi atoy ni tumpen pherengke mai ni ponsi Dhonsuri APLZ tumpan lamboy ki pi non puthot birtang tonpen lang ponik sina Jakhong ni phai hini ani Dhonsuri APLZ tumpen pherengke mai ka ni pon Bogojan rong spialong kedu ward number 7 Nepali basti along kedu Pranab Jubli College ka chaphampu abang Swami Chamai Yananda abang Bogojan pen chenglok manja di fuanda school college amen pen ador ki jumpen longli namsi Dimapur along kedo kebi ka chisu tumpan ador kisu lak atang kapen to jor sudarlo lese ang tan pin kebang la pusan kebi ka chisu tum indut swami pen chikrong pen school college amen pen karbi ang long ador ki jum pen puthot ador kisu pen long li ke jor abang pu pan ke sodak pen ang sai bek nang ji lapen labang so long li ke jor ke na balong ka charab dunt amon dol at ma phan sami sodak pen sai bek nang ji pu APLCC Dhonsuri amai pu mohon singh tok bi pen pranke thing nu ning je pon je prangke Pranab Vidyapit school kulo non mangke Pranab Jubilee College Bukajan subdivision andar है non bang ke lasamen ta nang ke inhan adong posipulo Bukajan subdivision andar lo laso menit jitu laso in college in charge sami bu laso menit bang long lea dalal lok si klem posipu lasi non ta bang plikap lo amunit pan longle jor tang lo ha angtan amunit wan po ha Dimapur nan thu amunit wan po ke la sonsi longle ke jor si bang plikep amunit leng elo pusi media long ni tu marji long la si six schedule area ulote komalo lang li pan la son power ki pike longle ke jor longle ke nam ko masila aso sami aso Jubilee College in charge apan masih power ki bilos tini ne bala six schedule area pu lasi ni tum kroidun dekhe la bangke athe along kaprek ta do pusipu langli longle ke jor along kaprek ta do pusipu lasi ni tum condemn la so putha aso sami jitu Jubilee College and charge apan ni tum is strongly condemn la lipan aso six schedule area ke kitya ta longle jor longle phelang amili ke karbi tu mehlo lasi laso dak nahai klem tabare bangini tu kroi ke lapen ke alang li laso bang plikep along longle ke jor tang laso tangka bang ke non machoya nai laso Pranab Vidyapit asami laso in charge fan non mat areas nai la fan mane ke cerap dum do pusipu la ke cerap tum phanta la tum inquiry nang po angela tum phanta jail beng lap nang po asila si chairperson sang pini so terang pi kedam tang MEC kilik long chepati dun lo bon sami ku pi ko son pen lo ni recounting amat si sang pi ni so terang pi bang rem thudet lo lapen non ap hi bang sang pini so terang pi bang lapen ani atoy tum BJP long che bedun si sang pini so terang pi bang Dhonsuri VDC chairman chepalong dun lo bon sami sang pini so terang pi BJP dun jui pu wai fil sami Dhonsuri hawar long pini anta thangnar kaching thur abelang Dhonsuri hawar long pen inunata non amat ke wareng ang hoi ke long dun bang abelang putsi APLC Dhonsuri atum pen arbok pon je dak Dhonsuri ang kang long kedam tang MEC ahut nisu terang pi alangli la Dhonsuri pen thurlo la pen penaan arara tum alangli phan kroilo vota pilo stame alangli high dead lo udam lo tangte ta hala da ke aku recounting pen ba kopi kosal pen aku ceparan sudah lala hai ke lalo alangli to renun dead lo amasila alangli rada phan ke kopi ne awar sai ki PG development ke claim PG pu athe pen
athi PN pon si alang li BJP long ching bedun juilo BJP long ching bedun dat pen pini anesi dhon surya long kam ke klempi rada phan asai ki me ke klempi ba towar pen chenglok ringwel pen chenglok kaprek asai alang li ke klem non puta theklong le la pen non aku alang li VDC chairman mandon lo sita non putok ta mandat pen sta me cheklong yon joni lo ta non ta thang theklong le la si dhon surya rada phan la puson cobai thokai akam mangke alang li klem nang ne lo la pen alang li la puan kam klem do ba la puan si alang li rada phan alang li aning pa thei pen mas joining kadogo che polo sita pinane si dhon surya ra tung sakuri ki long theklong le kam mesen long ta theklong le towar ke da mesen theklong le non jongdam lo nang dololia towar pen ha 10 kilo ko chipla towar riding towar damnu munir tum ta chalat do hala heloma development la pel option taxi aku la dololi ki dam towar tame penani ka sik sak do hala histame alangli la koloma la si option thak dak rongnong ipen bithilang su dam towar lailong tame ri tum thek dang lo la si dhon surya angkang na hok ta ka chingtur theklong lela la pen rada tum ta chini na po je niso terang pi ke dam tang kupisi klem kupisi ke dama alang tum chini lo la si rada tum ta ludunang nelo rada tum ta alang li phan ke pi hai tun thu nang nelo usi ni tum chuning ri rada phan ta la lo si bang ke isi bang aku do thulang joton be ake hai alang li phan ta ni tum jong pon tholi po la dhonsuri APSLC arwa hin pen alang li sita me media thengno chiklang po non caroling ba sarkar aphat alang li etheta pudin dekhe alang li etheta sorsan dekhe sita kam keme kolo non la rolling bomb mate representative ke do bomb a sarkar to meklampi medical college an via frank pilo pu iletum inglong so phan itung Karbi atung la so medical college along ke pena sa khuri long pu selang tum che chagno sta pinian sikela dak bang ko anamuni si medical college ong ta sa khuri ke long lo sorang ta program ka masai lang no klem olo la si alang li tum phan alang li tum ke jong be bon ta APSLC phan ma ke kai ta la chong thuiret bani la son sik na sorsa morsa do la si la ke hai apha si litum protest nai ma mate kerem hian si litum che protest nai ma labang si alang li phanta karju pa so dak do alang li jokson be ke hai banta alang li ta inut aprang ESC hut asong ya polo ri alang li kedam tang ESC kachari bom hut alang li tabe CM ta cholo sita pinian ni si alang li halak so hut ke claim pen pinian si ko pila do halak so ta rara phan ka chong thui chobai si CPM la pen ESC ang bong charwo chebong lo don rabang bong hembrid me chikai lo don rabang bong chi boycott lo chedam long le chewang lo ki thiyang chi dun long le sa hala ESC hut ta lang so che claim lo la si alang li tum halak so aron lang no bang ke non putak ki do bom lang la si halak so aron lang no ke nang li tum mani no nang li halak so aron lang no ke nang tum chi unun non uwe kimietum kitur non uwe kimietum kache song ya long ke alang tu la puson aron lang no ke pidunang nelo usin ni tum ka chuning ri la si jakong ni phai hinia ni langpher MC consent ki parlopon angkang CM Dr. Tram Rong ha ari deng pen ong tu ka ching thura sai mo kang pu pont Village Development Committee VDC Bhavan Towar Skill Development Center building to provide skill development training to adult program pen chenglok pangrum pet pen kuti pho so si atangka pen panong pen si ka ching thura sai mo kang pu pont লাংফেৰৰ কনষ্টেঞ্চি বিশেষকৈ আমাৰ মধুৰাম লেখে তেখেতে যিটো আঁচনিবিলাক আনিছে ইয়াত এডাল ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ পৰা স্কিল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ইয়াত আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে তাৰৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত ৰাখি আজি VDC ভৱন উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু লগতে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোকেল এৰিয়া MEC ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ কিছু বহুত আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক আজি আধালা স্থাপন কৰা হ'ব Karbi long PCR visa long le long ang tan pen kewang kebe ke chesu tumpan ki thale bek nang ji pu pen party dhoromalam chi pu pe pin pen Karbi tangte pu Karbi a thepi en ponsi Karbi ra tum thuru pak ke song sini pa Karbi long PCR visa alama puthak sami Assam HED Minister Jogen Mohan sami Assam Assembly long sami lampang dak dunlo 6 schedule area land is transferred subject কিন্তু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো অসম চৰকাৰৰ হাতত আছে
এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ এই কাৰ্বিসকলৰ সাহিত্য পৰিষদৰ পৰা লাভ কৰা আমি তাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰিহে আমি ক'ব পাৰিম। আমি যেহেতু ট্ৰেন্সফাৰ্ড ছাবজেক্ট আমি পোনপটীয়াকৈ তাত এভেকশ্যন কৰা এলটমেণ্টছ এইবিলাক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তেওঁলোকৰ এক্টিয়াৰ ভিতৰত এইবিলাক Karbi Longri PCR Vizara Longli ke Tharle Japan ke Karbi Longri Council Tumlong si Jakong Dolo. Karbi Longri Council Tumpen gazetted record Avelangpu Kiri Loglang Pusi Alam Semi Pathelok Pen non ada pang Sambria Sonlo. Karbi Longri Council Long non Kacheri Bom BCP Tum ke Karbi Longri PCR Vizara Long ke Tharle Hai Hereke Kilit Remnun Derna Pukachi Peri ke Tokok Athe Karbi Long BCP Tum ke Lai ke Bigachi Sotuma Pensi Apur Pensi ke Hai Chot. Lasi PCR Vizara Long jong si Tharle Luputang te alang li tum ke kerem der GC angring the tan lo. Lasi Karbi Long PCR Vizara Long le long ka Tharle Japan ke asona solam pathe ponsi ason padurud lo pusi Dhonsri appeal si tumpen arbok pon. Non elitum Karbi Long soluk sodak mate Karbia akhai tum aning ke hang lanon elitum kironi long tapen ke ladak fuloni utor borbil long la PCR Vizara Long le puthak elitum kachisong aji oding kloi pen akimang la so dim long elitum Tharle nai pulo sila so kachisong long elitum non KSA mate let song rong phardom tame bor ilo sila so long non tarik kresi jakong chek tola tum ke jong ponani sitame nilit no kidunji phandange chisik lo as a Karbi mate Karbi khe bange la so kachisong bang success vek nai high vek nai ji pulong nilitum da APSLC Dhonsri aro pens da menil tum la bangke ning chirot kut pensi paprang don po lapen non la so puthak ilitum CM tum ki pu alam lake ilitum law and order ke ilitum ari deng abi pusi pulo lapen la so ai apizar vizar along le kibik son je phan bangke aron ateng mate system ben claim nai pusi athe pa ongrod lo sitame non head jong non Assam Legislative Assembly alang tum non la session do bom hot la HCD Minister Jugen Mohan ke hai alang ligening je sitame paklar daklo athe 6 schedule area long bangke longle phelang hemphu mate longle phelang along hala dak aron repen ke do tumhan ke claim nang ji ke Tharle nang ye sai bange council along si dolo pusi alang li than paklar daklo lapen ke nang sot jong si law and order mate police force bangke ke rabdu nang do pulote ha song deng banil tum dakpen bangke Assam sarkar ben bang rabdun pop si alang li hin ben paklar daklo sila so phi than paklar dak phi sitame piniarni lam the sitame non ke jabo militum Karbi Long a sarkar tum tim Karbi Long tum CM Dr. Toliram Ranghang tum piniarni anta samring samdem se dolang athe alang li tum chichini lo je alang li tum ke piniarni Karbiarat mate inglong so tribal to vote men alang li tum ke piniarni high bomb gali alang li tum non tribal mate keche ke be Bangali Bihari to vote pen selang itu high bomb pusi alang tum cema thalo lase haladak labang solong lelong alang itu ki plung ji phan bange matha sung pi alam lo athe alang itu an wansi lage ke saklo beteng lo lasi non bangke alang itu ki Karbi usitame Karbi phan ke ching hona sen bangke ile tum theklong le pusi neli tum jong damji lasi neli tum laso ke si song long mate laso PGR long lelong eviction se tik bangke neli tum APSLC hoi bangke neli tum la KSA long pustame ba Karbi ilitum hamphang song stame ning sipet pen keng kam ji jorun si dode sang sepen si song don pola bange si pinieri nili labang so PGR long le long ilitum non la puchot kali aprang ben damela so aka six sak la so ahmoi sa bang do bom lo si non ilitum aprang e bang jilang ohi mitum han lahai aka six sak pen pa jo ponji polota de non ilitum prab jin ben la so ahomoi sa matel hai ke sik sak bai tum chipawir ponang po pachun vek nang po si nilitum pini labang so a press meet matel so pini amai pestami Karbi Long rat ke do an phanstami ning sipet pen kachisong hong klam long ilitum da bardo nang claim do nang pachun vek nang pusi nili lan lam thamsi pini nili lam pajudi kola Jakong ni phai hiniani Dhonsri BDC sang piniso terang pi atoyani tumpen pharangke mai ini ponsi Dhonsri appeal the siat tum phan lamboi pipon Dhonsri appeal the siat tumpen VDC sang piniso terang pi phan karbok pon alam pi ahok kali
VDC sang pinisu terang PK VDC ang hoi kang ni sami ni kre phovel lang bon sami VDC sang pinisu terang pi ang hoi chingni depen ke Dhonsri constituency ang kang long sami pinang an ke chingthura sai klempon lapen VDC sang pinisu terang pi kedam tang MSC kili galong sami rem dun det boy fit sami alang limit hang jungjung akhidar pen sami Dhonsri constituency ang kang along ke pinan chingthura sai amu sami klempon do olo niso terang pi phan autonomous council pen kang vai pon ke chikloyan thom kali chikloyan ta cheklela lasi la song bong pen alangli kam klem pon pi po bangke itum alangli tum ke bok pon tan tum kroyun e atima idam tang alangli VDC chairman long le prang la pen election thur the prang tami alangli mithang akhi jungjung pen alangli along kidukila karat tum phan la pen te rong rup paching thur je phan konani tuwara sai mithang khi jungjung pen ta claim lo ta pen te kijuna lang ka bi pin kisik sagadim la sona den ta langli ring sta me tukdam lo asiang thek do dikrong sta me la son tukdam lo ne pen lawar hap jan sta me langli son si don kapre ka din sta me alangli mithang khi jungjung pe sta me alangli khorot lo la ba ke nilitum kalirong asara phan sta me arju pen ta lang tuma mananang thanun the la pente akwalangli la son si chepaduk lo kidam tang hositami kapre ka long pen hang pen chirap pen alangli la son thirang la pen hon sita pipon long lo la pen akola corona ru sitami iri gichar samphan sabun la pen sanitizer la sitami la dhonsira rong kang penangan arong along la sona kisu abur kichipa jog nai phan liblet print si tum ron pon long lo la pen alang li along arong stami than pon lo la pen ami tha khi pen tipa konse lang li sabun sanitizer sitami alang li ron pon pi pon long lo asi non VDC chairman po bangke alang li autonomous council pen alang top ke the ding namatan tum chorop pik lo ne tum hin pen alang li phan kangwai porapot mo tami chiklo yona velang apasi ladake council pen ateng pen bate block ateng pen kam pene ne ki piponje bangke por long nun dela la pen chingai pon long lela athema chikloyan ansi do chorla chikloyan ta avela asi kiwang thujilang apor bangke ki claim ke dam ka do ave bangke la ke nitum ka do ve chingbai pon sarsi nitum claim pon po la se la sot teng pen alang phan ji ni sutarang pi khai pi phan karbok pon alam bangke nitum chitame ki claim pon pe pin po bang nitum ta kroin edalo na se pini na tum APSLC claim bang tum la sokar bok pon bangke nitum chitame ki charge pon la pen ki chilang pon bang hala lam che keng ke da posin tum ta la masa counter bangke bala so lam boy bang tum te pipanang ko sedan timge peti sitami aki ongdung arong bangke asaget sitami kira bangke pajir dam nonglo asila sulong pensi aku anso sera pon thegi mini kusi ke damtang ni patai hini sami election thur pon lo aso pen sitami kona pen kona negaji tonte joini si election bangke haipon unne dalo sitami boy pin sitami ajat pen punang sitami alangli bangke ki klem thuji aning hanglang kumasi akon ni klem pen kunsalang yong si avar side do kumasi ke damtang por bangke BJP long chipok jando la so BJP long chipok pondet pen api wangbom pen non bangke ke damtang busik ni paikre po 16 June 15 June ni Karbi Longri Autonomous Council CM sarake hai pen alang lephan rata phan paklem pinang pen si alang lephan ni tatimi bidi singwai ponola si order tal henlo ke 15 June order lo si APHLC alang tum press conference do tiklo joni yon thom pu lag bangke karbok isi aja ta klem dekte bangke lam chobai la bangke alang tum abatai lo bang so lam pa chobai la kenon par dhonsuri arat dat phan kale lo Karbi Longri arat phansila tumke batai pacho elo je mantune ki re-election mantune ke kichia so phana meneng thanji pula so men pen batai la tum bangke pacho bailo sunan dus tame Karbi Longri angdang ti bang pudan dela da thon suri arat phansta me ke pacho bai phansila tumka por isi ini bangke chiklo yon thonget chiklo penta diso terang pi bangke aja ta claim thek bangke la tum bangke la bangrat phan pacho bai thlo la bang ching sialam recounting polam do alang tum kan ninje do la recounting bu bangke ke damtang 2017 ningkan bangke hola sot candidate dolo la bage mi jase met pet kachedan bangke itumla BJP holo sege Pradip Dipusa lapen Robi Timung lapen holo sot Robi Teron lapen Raju Timung se met pet itum Karbi etum
Karbi tum dak bang ke hom ne candidate do kolos tam ke chengsi hola na 2016 17 15 16 men sepaduk ta Karbi ara pan an paching thur ponji pojoni si nisutarang pi karjap lo office tam hala sahut ta me Karbi ara pan age thak dunji pan si la raju timung la pen rubiteron tam da narjap dunde ta joini si hala sota hail de delo asupen hail de pen office tam ko 2021 ta ko puthat election do chilo so bangke hilu tuma hasnu bangke la bangke BJP lo APHLC puang ko rakhi minang klang thlo chikrong thlo bang Mohan Singh tok bi lo la supena ko kaprek Karbi kene dal bang Elrin teron setam helo sota kar hokpet bangke Mohan Singh tok bi jong si nang thudun de ta sonte ni soterang pie ke hailo sila soke hailo alogot bangke example donon ta litum video jong si counting hole jong si counting hole ACC camera ACC TV ACC camera jong si hokpet recording do pute hotak ta recorded doji la bangke thilu tuma hasnu ke puwek lo je Mohan Singh tok biphan si pulo nang lijong si nang thudun de sonte nili ke hai hello kusi thilu tuma hasnu ke puwek lo la bangke non ta jong si CCTV counting hole along CC la so record do posonte la si pune di la si la so tin tuma thalo je hokpet bangke Mohan Singh tok bi ke thilu tuma agent bon kusini holo sama thanang ko boy kusi tame non ge nili lasi APLCC Dhonsri atom ben stabla puson ahok hialam karbok pon tabla mang ki ington pon nangpo lapen Dhonsri MSC consensi angkang lang paching thru asai mu ki claim pon jialong pen stami Dhonsri APLC atum do on stami Dhonsri VDC sang piniso terang pi ki claim kedang paching thru asai mo longle ke chirap chitu dun rongnang busi VDC sang piniso terang pi atoy ni tum pen la bang su phrengkia ma long pen na chuni ri pon thu he lat long po lasi non bangke last misses bang la hen lo dak elitum Dhonsri hawar bangke elitum party chipunang ne lapen dhorom chipuang ne kaduk kawe non APSLC long claim ko same non APSLC a candidate to gedam tang candidate non pinyar ni alangli along back to wari pidam doloma ringwell isi back pidam doloma alangli along back chupaklang thekma lapen non benang anatum han pota pinene lahai ke claim pita doloma ave stani so baido bangke alangli ke rembom unaho same alangli bangke benang anang rap lo adim same non amatanil tumpaklang lap thek kunanat sike rap makiong dung adim alangli rap lo lasi kaduka we phan same chuning rilo dak bangke PSLC long e claim abang pu bang phi an same dak abangke not elitum party lanang ne dak abangke abang phi silang ning abang phi alangli aot adur hala bangse elitum bangke lang ning lasi Dhonsri hawara bangke akenang sot ke elitum niso baido hin lo alang lison akacing kime alang lison rat pen kacing ki kacethan hemi jangre kelang pahoman thek abang phi bangke Dhonsri hawar bangke non market thek long lelang lasi kaduk kawe Dhonsri rat aphan nilitumai hin pen chuning rilo alang litum an same niso baido long ke claim ke dam chirabra pet pen alang liphan anso se litum angsong kapale dun su thegi phan lai litum ho or pidun nang posi nilihin men same chuning ridun la Pini Karbi Longri Abirta bangki lalpan sikang ton peniglu domi thangmi kardom